Ang buhambul halala panamo ne miri ho karitu may katabwa bariya na pulong ne miri welingu lahilu kambiara tarongyo nahura tumatua imbarani kawudo hambulu dambu landala rutailu lukataka landala hambulu tailu na tema na pangadanya pahadanya nalataluri. Ang buhambul halala panamo ne miri ho karitu maywa tapamalangu nya miri batapahamburu beli la pamaringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV ang batarongu ya na pulungu lalo donahu tapatingi nya lambuku pulungu nakawuku wasiat na pulungu na parongu da welingu welahuratu matua imbarani kawudu hambulu dambu landalar tailu lupataka landalar humbulu tailu angu na pulungu na mapaihiku nguwelingu landalar humbulu dambu lupataka landalar humbulu tailu bawana ya batuna matawa kay pamandunja dalimami damandamaka tangu dakambakumi damandandanda matawa kay pangada amanunya la anda didar kay ambu na pahili na wihimu na makanjiku taka kana malaru ang buhambul halala panamu ni miriyahu karitu nalataluri dia duyaka lakawungan duma na panuangu dangu na panau dia duyaka na makahaungu na taon na mandapahama kanading na pauna na mandapahama kanading ndana pekua pakahau lalu manandang ya naluri yana jakanyo tatau tapangadanya ya naluri manandang upawa na miri naluri yana dia mayaka naluri lanyapo ang bait ya batuna no kawandi makabadi na pangadang unduma na patapahadanya na lataluri na pulungu na parongo ndayana na paniru kuna mbanga tu pahadanya na pawai kanggiki na hita pamukarungo la paluri pek ya batuna no ninya na mapahamaru karanggang angun na mapapiatan ya batuna no dalima angun na kambaku tapakaparu mahakabadi na anda pakanduhu mahakabadi ambuta tunjuk pahadanya nalataluri lanyapu nyutambul hala baberi hamatuna naluri bangatu hamatuna patapawai lemir nadu paningu makariambat hamatuna pakiku ngubukuwikina pamilawangu dangun na mendapat engilu nama pakariambat pakapingatian halangat dalima dapang 20 angun dapat tahu pakaparu pataka haungu 80 dangu angun dapat tahu matawa kata panggaman la anda dida ang buhabul halala penamu ni mirihu karitu nakarenja dangu na tahu pawaila Indonesia na pambangat ya rukuna pahadanya naluri paangu dedi lalu dangu na pamama papiatang apakah nyuta bambada parahaya na bata palaku ya namaham nyuta padaingu palaku ya namaham rukuna na andaluri bada pangita nandaka iyehu karitu na panjuanjangu angurama pahamat tapalaku ya makabadi papangalanya pahadanya nalataluri ya batunanu kana pakuranya na pakanuturunda angu kata pamukarungo na pawainda pangadangwa dana muda abataluri panggopulu yeduya na papindinda na matama lakanandi gunda pamukarwa naluri angude na pauna limanya naluri ham maiwa kata hambaya omiri meninggal awang majanga mapamalangun dua pamalangun gomiri bambadaro ngumanya kana pulungumu
matawa nama kanyuru nama ninya la etima nama pamahalanga tu kama pamapalmalaku ya na lata luri nama hamu na pabadabua munga makanyuma muluhal na pamalaku ya na hamayang ruku na anamu na makamihangu imiriyehu karitu. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.